So mayong buntag guys. Hapit na pod udto. So mayong buntag no. Padulong ta karon sa Royal Valley. Nako diri karon sa bypass road no. So pero bago ta magsugod sa tong vlog guys, pasok intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. So guys, balik ko na ako diri sa bypass road. Nabilin ako. Bilin ko sa akong kauban kaya nag-sit up ako sa akong kamera. Manguan mi ma-birthday. Birthday karon sa kuang kuan guys, pag umangkon. Happy birthday dahil sa akong pag umangkon nga si Arjun. Init na din. Straight rata. Let's go. Go go Power Ranger. Dire rata sa Royal Valley. Hip 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 hip. Asa ka diri ang kuan Black 1 Taal. Mutana ta di Black 1 Taal. Mangutana ta, mangutana ta. Taal Taal. Asa Black 1 Taal? Mutana sa ta. Pwede mo tana ma'am. Asa ang Black 1 Taal? Straight lang. Salamat. Straight na daw. Straight. No? Salamat sa napangutanan ako kay ma'am. Ma'am. So straight na daw no ang Black 1 Taal. Straight na daw ta. Taal, Taal. Where are you, Taal? Black 1 Taal. Tana tayo, nakataala na pa ta. Boss, pwede mo tana? Asa tayo yung Black 1 Taal? Wala. Sige lang, salamat. Wala si kabalo. Mutana na ta. As ta sa mandarin Taal. Oy, lisuda po ba yung tao na na birthday lang kita pero lisod-lisod na ta. Pwede na ta na bay. Asa ang Black 1 Taal dre? Sige, salamat. Asa naman tani? Man kabalo ako mapautanan. Tana ta deh. Iya, aku banget ini. Ayo. Pwede mo tana bay. Asang Black 1 Taal? Wala. Black 1 Taal? Taal? Taal. Oh, Black 1. Dire pato. Sige. Aka lang duolog sa pa.
Ah, dulo. Sige, salamat. Dili man. Bini-bini sa aking pag-ibig kay panaginip ko. Asa ka lapit? Tahan na to din. Kol, asang black one taal dire kol? Taal, black one. Ad, dire. Selamat. Pasulod daw boy. Pasulod daw. Hima. Peace. Tikit up. Gan magmotor diri. Pas. Pwede mo tana. Asa diri ang black one taal? Dire? Black one? Asa ila? Kuan dire aro. Aro ba aro? Tumoy? Ah, salamat. Dire lang age. Salamat. Tumuy di ay tumuy. Tudunun lagi ni negara ni. Simbakan. Diri ang kuan boss, black one taal. Asa ila aro diri? Akan ni motor? Ah, salamat. Ah. Sudah. Ay, daro. Daro. Daro di ay. Ala guys, kaon na ni guys. Kaon na. Ay ka-parking eh. Diyo ba yun? Diyo? Nara? Oo. Lah, nanganta. May adlaw. Ulaw mo tani. Asa to? So napot nagkakadari guys, balay ni sa akong kuan. Balay sa kuwang bayaw. Karon pa ko kanin diri for the first time. Diri day. Hoy. Kaunon ta karon. Ha? Ha sila dun? No. What should I do?
Ulahan na ako yatay. So, let's go. So, pauli na may karon guys. Malamig kaog litson. Ami kaayo. Gut-gut na yung dalan din. Puya sig. Ay, nabusog yun ko. Litsan. Dito sila agi? Agi, may nangagi kanina ganyan. Uy! Nasa ito? Ah, dito no? Kalimot makuha sa mga agi kanina eh. Dili. Dili. So pauli na may karon guys no, na humanami og kuan. Humanami og pa-birthday. Lingaw mo dito, mag-video okay. Kaog lechon og iba pa. So nami kauban nga kuan, minivan, tsaka bayaw pauton sa namo to diri. Hey, kaya pas lang may. Char, naka-crop top. Sik tanga dia kaya mo builo ra ba ko ma. Kuan ka. Let's go. Sagong. Yayom din kasada din. Naghihintay ako sa iyong pagmamahal. One-way ticket. Dila eh. Ito, mana sila? Nagpagupit rin. Sakay na sila mama padung sa gawas. Ito na sila eh. Okay. Lusot. Ay, guutanin ko ano eh. Bangkals. Pauli na ta. Beating the red light.
Tiga ni ikon. Biting the red light, tandamay. Takpan niyo dato. Dara na sila. Nasundan. Nakaabot talaga po. Biyaan namin. So, na tatapusan na itong vlog guys, no? Ayaw kalimot pagtalaw sa akong Facebook page at pag-follow sa akong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Huwag rin lang tamaan. Peace out.